دستورا خدای و تاسی ملک چاپ و ساقیا باش و گلی گودار تماشاوان بهزدار این چاپن مدیایه اون گله که بخیر سر چاوان راتنه برنامه پرس و bersivên ser bingehên Êzdîtiyê. Ez dibînim mamoste pîr xela çi derwas bû, ez karibim wînakê bigirim baş e. Eger derwas nebû be ez ê çend gotina bibêjim amade ye bes ez dibînim hîn derwas nebiye. Belê mevan temaşevan gudarên êja niha îro em sê kesin belkî em ta bêvin çar kesin jî pîrê me jî wa derwas bû. Em ê niha wînakê bixêr bînin ser çavan. Ez gelek dilxweşim ku cenabê te jî îro dîsa pîrên derbasî bername çarpel medyayê bû û te wextê xwe ji me re veqetandî sera û ser çava re hatî. Em ê بس افغان گلو تو چوبایا beleke got ما وصف عفو ببره tamam sera ser çava çi jî hatî kime سپاس من بله تماشاوان gudarên êja min îro bi rastî du mamoste jî kêlek amidene ew mamoste jî me re bine alîker ew bername me îro dewlebend e û em ê her sê mamoste jî li dora pîrê me em ê bixêr bicivin û em ê ilmê wî kerema wî xêra wî em ê pêşkêşî we bikin. Ez barim ma ez ê dest pê bikim gelek ji we rêzdaran mamoste û hukuknasê me feremes qerîb û ji xizmeta wî nas dikin. Ez bêjim mamoste tu destûr bide bila pîrê me selavekê bide û em ê dû re bîne vate. Belek pîrîm sera ser çava re. Îbara we bixêr û çawanên baş ê selametê înşallah. Ser çava. Em destxweşî li we dikeyin mamosta Kemal nivîskarê me yê hêja û delal û her wisa حقوقناسê me birayê Fermaz ew jî gelek bixêr ser çava û zimannasê me birayê her mamostaya Sakar Kamil gelek bixêr ser çava û em destxweşî li çarpel mîdya jî dikeyin bo kar û xebata wan û geşikirina olê dikevnar û taybet êzîdiyatiyê û van tiştên pîroz dete diyar kirin. Gelek bixêr hatin ser çava. Ser çava re hatî pîrêm. Belê mamoste feremes xerîb me got em ê te nikarin em te nane nas kirin. Lê dîsa jî em dibêjin kerem ket jî silavekê li çarpel medyayê bike bixêr hatî ser çava re hatî bername çarpel medyayê. سپاس کەکێ کەمال پیرێمی ژیت بخێر هاتی سلاوێ ملتەهەنا و کەکێ سەقڕ ژی میوانێ حاضر بووین لە ستۆدیۆ تەبدە سلاوێ مەلوهەنا هەموو سەر چاوا هاتن مژارا مە ئیرۆ وەکا گۆ مەدایە خۆیاکردن ژی لەسەر ئێزیدیاتی ئالی ئۆلیڤا دیرۆکە ئێزیدیاتی ژبەر گەل کەسێ حتا ئێزیدی ژی لەسەر ئۆلا خوا قەنج نزانن وێجا مەگوت بەر ئێزیدی ژی و بەرە کەسێ بیانی ژی ve olê ji nêzik ve nas bikin ka ev ol işkengî vehaya û çilo hatiye adamazrandê nûrê rismê wê çawana bera tê bikin ji ber gelek şaşîtî tên em guhêma got kesê li ser êzdiyatiyê bi durustî nizanin û em jî dua de da em hinkî jî hem aciz bin û hem jî dixwazin wan bidin naskirin ev diyanet yanî ev ol çilo new çawana dîsa hûn xêr hatin ser çava hat. Saat xweş mamoste can xêr ser çava re hatî piçekî xweş awsa tişpara mîne baş e baş e ka em ê niha derbasî ba mamoste me dûdûa bibin mamoste me dûdûa jî nivîskar û helbestvan e kekê me Sakar Kamil ew jî beşa dûdûa de bixêr alîkariyê bide me pirsa bide û ez bêjim ser çava re hatî mamoste keremke tu jî çend gotinê xwe silavê xwe pêşkêşî çarpel medyayê bike temaşavan gudarên gelek spas mamosta êvara baş hemû bîner û temaşevanê çarpel medya gelek spas bo mamosta bo vê xizmeta tu dikey spas bo mamosta Feremez xerîb û spaseke taybet bo pîrê me terîqetê pîrê me hêja em hîvîdarin em îşe ve bikarin nahiyekê bêxine serwan pirsên Kur'an ve prizgirêk bin di civaka ola êzidiyan da û em dûniyê xwe mandûkên vê êvarê bi wan bisyarê me amade kirîn
دارم ئەم بکارن تشتێکی باش پێشکەچی بینەرێت خۆ بکەن دووبارە gelek spas çava mamosta bixêr selamet hatî çarpên medyayê belê temaşevan û gudarên hêja em gelek spasiya mamosteyê xwe dikin û pîrê xwe dikin eger destûra ve ez ê çend gotina pêş xwe de bibêjim ji bo bernameyê ku em karibin bi temaşevanê me jî bine naskirin û armanca ku îro em çima sesî an çarin em wê jî kurtasî bi destûra ve ez ê bi temaşevan û gudaran me naskirin niha jî wekî me gotî niha berî em dest bi bernameyê bikin bi kurtasî dixwazim bangenameyeke ku min taybetî ji bo çend kesên em karibin li ser we nasnama dîrok wekî birê Feremez gotî ser pêşerojê wekî mamosta jî gotî em gîjne hev û din û em biaxivin ka em çi bikin min wekî gotî bernameyeke wisa bangenameyeke Kurd wan reşandibû ez xwazim niha bi destûra be ez ê vê bangenameyê wisa bi kurtasî çend gotina jê bibêjim min di naveroka bangenameya xwe de daxwanê ku di şert û mercê ku civaka êzdî di nav gelek alozî û asîmilasyon û guherinê şandê de derbas dibe parastina nasnameya me divê ne tenê li ser hest û bersivên tûj were avakirin belkî ser bingehên hişmendî zanistî civakî ji were sazkirin ew jî were sazkirin ji ber vê yekê ez bawer dikim ku parastina êzdîyatî pêdivî bizanim bi zimanekî yekbûyî vekirî û bi hêza argumenên heyî zimanekî ku em bi rihê berxwedana biparêzin û hem jî bikaribin wan bigîjne vê kultura xwe çanda xwe em bigîjne nifşê nû akadesyên û xwendevanê cuda re jî em bidin xwanêkirin peywendiyeke bihêz ava bikin ez bawer dikim ku zanistî divê xizmeta rastî û pîroziyê de be lêkolîn û nivîsandin ger bi rêzdariyê dîrok ziman bîranînên civakê werin kirin dikare bibe şaristaniya me ya parastinê ji ber wê yekê me ev komeke wekî bi navê komeke em bêjin koma parastina êzdîyatiyê me ev gruba ve çend kesa me bi hev re axivîn û me hinek lêkolîn û nasandin û pirs û bersivê xwe bi hev dane ve guhastin û em hêvî dikin em ê bikaribin bi xêra vê riya rast em van pirsgirêkên xwe ji nifşê nû re nehêlin tevî mamosteyan tevî rêzdaran ku me geleka navê wan neka em ê çend kesa dîsa bi rêz bikin her wiha yek şertên bingehên ên hebûna me xwedî derketina li ziman e zimanê Kurdî ye di nav zimanê me de qewlên pîroz çîrokên kevnar û felsefeya jiyanê ya gelê me hatiye parastin ji Xwedê re ji ber vê yekê parastina zimanê Kurdî ji me re weke parastina rihê êzdîyatiyê yani gelek spas ji bo kekê me nadir bi kurtasî ez me ev û naveroka wê nake ya ku koma me em bêjin rêya rast bi kurtasî piştî ku min ev bavenema xwe bela kir li van çend kesê ku ez ê niha navê wan jî bêjim ji wanê ka spas kim kekê min nadir doxatî li ser vê banga min xwedî derket û hat min wî bi hişmendî me li Oldenburgê me bi hev û dinê re axivî piştre pîrê me ê rêzdar elimdarê me Pîr Xelat Elyas jî kete pêwendiyê em pê re ketine pêwendiyê ew û çend hevalê me din jî razîbûna xwe ser wê bangnama min şandî razîbûna xwe bi deng û nivîsandî ji me re şandin wiha pêwendiya min û wan çend rewşenbîr nivîskar helbestvan hunermend mamoste û rojnavan û xizmetkarên êzdîyatiyê yên wekî xanim Guhara Mamo xanim Belas Turkî her wisa birêz nadir doxatê me got kekê me Sakar Kabil mamoste
و بجد کت هنرمند زردشت ماردینی البری دبیجن بری زردشت بلا سریت و مالبات حساب راما خودل باویت و رهیوی شاد بیشانم عروسا بمره علمدار ما پیر خلات الیاس مامسته ما و حقوق ناس ما فرمز خریبو ام تفد گوی گروپ ایده به هفره پلاتفورم که کماریا راست یا واتساپ ایده لحظ جویان او کما ما یا راست هینا نه ریخستنه بلا هر کس زانی با او نه ریخستنه که نه کماله که نه ناونده که جبر که هینا دنگ ما در نکد ماشالله هنه که چو گوتن ناونده که اکادمی که آباد کنوزم چه لی بلا هر کسی باش زانی با ام هیجا لسر ریا کنه و دست بی که ریا ما ام بخیر دست بی اویگا ایرو او برنامه کند بینشی برهمکش برهمه وی خباته وی کمبونه ایدی از نها دست پرسو برسوین امی در باسی سر پرسو برسوین مد خواست جمع مستیقه ای رزدار پی خلات بکن امی ایدی در باسی سر پرسو برسوین خواب بن و ولی تماشاوانو گداره ما هیجاجی داغاز دکم ای چارپل مدیای هیوی جواد کم هنجی رخنه پیام خواه یل سر وی مجاره تایبتی وی مجاره کو برای فرامز دست بکره جگوتی پرسو برسوین سر بنگهین ازدیاتیه هون دکارن ایرو بخیره هر دو مامسته ما آماده نه وکی که من به عربی نزانی بو و کردیا باطینی به تیپ آرامیش نزانی بو لما ما دخواست که ایرو هر دو مامسته جی بمره بنا آلیکار و امت کاربن جوات تماشاوان و بدارن رزدار رجی خدمت که بکن دا و اونجی کاربن پرسو برسوی خوش ما بکن و او مامسته مجی آمادنه او به خدمت را پرسه و رخنه و سلاوه و به پیر می رزدار بگیم بجاز در باسی با پیر خواهد بم از بجم پیر من پیرهجا دکاری یعنی هنکرین فیرکرنا بینگهین ازدیاتیه چنه و چواش بو نفشان هاتنه پاراستنش کرم آقا بدستوری ناوی خودی فیرکرنا بنگهین êzdîtiyê kuj destpêkê da hatan ho ku ew tiştê ku êzdîtiyî pê gehiştiye îro ku saxlem hêlayî ew jî hed û sed in rastî hed û sed êzdîtiyê pîrozin giringin girêdana êzdîtiyê û parastina êzdîtiyê û ew suran nava êzdîtiyê da ku êzdîtî jî pê gehiştê vê qonaxa îro her ew او جیل سه تشتا پیک دیتم راستی یک جی حقیقتا و یادی عبادتا و یادی طریقتا حقیقتا مجی او شیخ و پیر هستان مرویارو برید آخرتنا ابنا فرزید حقیقتنا و دی فرزید عبادت موید هین ادگریدای êzdîtiyê و گشتی و ادگریدای êzdîtiyê و اولدارا و ادگریدای êzdîtiyê و روحانیا براجی موید هین طریقت نوتو نه ارکانن نوتونه ارکانت پیروزن و هر رکنک بحثی تشتگید کرد چون گوت êzdîtiyê da bu mada diyar kirine biniadem û tul ser rûya erdî mêvanî û her gereka tu derbas kî edeb û erkanî belê her dê ziviriya berdestê wî xudanî ava bingehê fêrkirina esasiyet êzdîtiyê ne ew jî hed û sedin حقیقت و طریقات و عبادتا ساعت خوش کلمت قبول برێبن ئەمێ دەرباسی پرسا خۆیان دوا بن برای هێژام وەکی ما گوتی هینکردن یعنی فێرکردنا بنگهên êzdîtiyê çine û çawaş بۆ nifşan hatine parastin ji kerema xwe پرساته هر اوا بو یا تا گوتیه ما اوا بو مامۆستا وەکی ما گوتبە نەخواد پرسایەکەبین مەدابû ji bîrkirin ساعت خوش li gorî zayna cenabê te êzdîtî di kîjan serdemê de hatiye damzirandin û çi bingehê wên yê dîrokî hene êzdîtiyê geleke kevdara ekam bê berê xwedeyne êzdîtiyê koka dinyaya qewlê efrandina kinyatê dest pê dike dibêjitin eş qewlê zebûnê meksûr demê Rabbil Alemîn هرم ملیاکت چکری دی بج پاشم رب العزتا اوی عفران هف ملیاکتا بلی دانا بندستی وان دو جو جنتا
پادشاه هر هفت سرت خولنا و رای کنا خودت کنا ایقین دی کنیاتا کی آوا کنا پاشه بخوش کر صعبتا لیک رونشتن محبتا هنگی چه کرن حد و صدا اما كونا خده تعالى بود به حرم ملياكة عفران دينو جاب بني فيجي بقتت فيجتن رب العالمين كو درك كلمة خو تشيكر و 40,000 سالا ما او درا صور بو سبي بو زربو و دريخ والبرصاف وهيبتت خده تعالى نقر انگی پاقجی و پاقیا و افکنیات واجه پیدا بی 4 المنتت اساسی 4 عنصرت پیروژه پیدا کرن آخ و آب و بای و آگر اوه چنگو کوکا ایزدیاتیه و بیش پادشاه و هر 4 یارا و هر 4 عنصرت اساسی بولگل سیرین 4 کنارا لالش سکرین گوتنا بحق وارق و اوه دی کوکا دنیای بود جلو ما قولی دریجه الدمایج دی بیش حطا لالش نافده نتا تخوارا عدشی نبو نباتا وجا پشتی هاتی و عردیشی نبوهبات و وجا إنسان خلیاقات دار و بار أبتش حمل سركونه خود تعالى ويتخملين ودنيا قالك كبنارا اجدس بيكاوي وحطا نهوجي الجور أدبيات الدين ما إزدياتي حموتش الجريداي سرشتي وخوزاي وإيكانيا خود تعالى نا حموب إزدياتي تناناسين سنت خوش بریم خدمت قبول بن ام دباسی پرسا خواهدن بن پیریم جنابه تجید زانه هنک تگیشتنی شاش آنجی زیده کرنین دیرو که هنکو دوی دمه ده سر کسایتین ازدیاتی ده پیروزن تینا گوتن او شاشیتی چواد کارنورنه راست کرم کم شاشیتی انسانی کارکی بکت هر دی خلطی هبن تمام هر خودیا بس خلطيت أولي نوكي خلطيت جواكينا أنجي خلطيت شوان بيجينيت اتخيزانكي جدابونا كاتي دهي خلطيت أولي بيت إنساني سراز بيت إنساني خده ناز بيت وش علمي خده فام بكت هر خلطية كهبت أتريا قولادات تراس كرن شانگو قولید ما ایکش ارکانت پیروزت ازدیاتیه شنوطنها ارکانا او قولا يعني او ارکانا بشار درجهات تا الناسين ما وهي مثلا درجه ايكي قول ما ناسينا دنيانا او قول ما خبر دنبون نموناش قول افرادنا كنيات من وبعث كر شوا خده تعالى كونا خو آوا كريا چي كريا و چي پیدا كريا دي ايه درجه دوي هرجوي اركاني قول ما بحثي شيرت ووصيتات كد بو باراستنا إيكانيا خودي دا إنسان خلطيا نكسر عرض خودي بو نمونا بقارين بيجين قولي قرافرقان بعسكت قولي شقسري بعسكت أفا شيرت ووصيت الدنيا هنا دا تبزاني چوا جياني ببريبا بيدي چه درجي سي أجوي أركانا قولا ياكو بيانا جدة دستور بو إزدياتي مثلا چا بيجين أفا شيخا ودي شيخين ياخوب ريفا باتو أفا بيرا بيران ياخود باتو أفا مريدا مريدات ياخود بات أفا دستوري إزدياتية حموجي إكدو تمام تكن مثلا دي زفريا سري دي بما إثباتي كتش قولي أساسي دي بجمالي مرسي بحرانا دول عردائك العزمانة بناوي خودي لتقريانا أفا دستوري ما إيرو إزدياتية مدبيجت إزدياتية دا شيخا دي وطاوسي ملك والسلطان يزيد إكسرن بشكا يعني او مرازي حاصل كان دي بشينا درجه چاري اركانا خدي ناسيني يا قولا بو مدة ديار كرين كو هر تشتك الفي دنياي ابنزاني درباس نابت اف درجه چاري بشت وعد الدنياينا يعني تشتت علمي ده هاد بتا قوتن دي چيبت بجا لو ما عم بيجين راز بكرنا وان دي بريا قولا بت تشتي قريداي اولي بت تشتغنينا هكر قولا بحث نكربت وقت تبي شافكاني وسركانيت ويش قولا بنوش ادبيات ازدياتي بن از بيجم خلاتي نافدانا من دينا سر راز بكرن خدمت قبول بريم هيبيت كن دنگي جنابته وعلمته وكلام كرير ام بجيجنا تماشوان گودارن ما هر کس نکاره ازدیاتی شیرو ببکه وكي بيرامجي كلام كرير سر علم وسر ايماني وتاني ازدياتی مرج علم دارا علم ناز بکم پیرم از دربازی پرسا خواه دم ببم دو کاریش علم زاینا خواهش مرا ببجی کیه شیخادی و رولاوی دامزراندن و پیشبچون ازدیاتی دا چیه پیرمن؟ شیخادی دکاری خیره بو مدو شیخادی ویتادین شیخادی کی شیخادی شیخ مسافره
ساڵا 1970 وێ هاتیە لالشێش بەعلەبەک وێ هاتی و قۆناغا هەتا گەهشتە لالشێ و وی سەردەمیژی گەلک یعنی کەسانێن نافدارێت توی دەمی پێشوازیایی واکرین و چوینەوێ درێ و چی هەندەکە بجەنگ و چی هەندەکە قەنجی و چی هەندەکە معریفات بەلێ پاپشتی ئەوی هەنگی لوی وەختیژی زانی گۆ گەلک کارڤدان دێنە کرن و دەبێژن شیخادی بەلکی و نەش دەڤەراتە بەلێ گۆ شێخەکی دێڕاکەم و ناوێ خۆی شرین دێ لێکەم وێ مایی ئەو حدودێ 90 ساڵا داوێ مایی پشتی هنگی شیخادی شێخ مسافر وێ ڕابووی ساڵا 1960 ئەوێ هاتی وی دوعاوا لێکری و سڕوات بەرکری و ئەوەی چوی و ئەوێ مایی شیخادی دوێژی ئەف ڕۆلێویت ئێزدیاتیدا چێت چاکیا شیخادی بۆ مێرادانی حەد و سەد و ڕێە بەلێدامێ ڕاست پاژۆن ئەلپەیە ئێزدیاتی ئیرۆ گەلک جارات قەولت مەداتە دەگوتن دەبێژتن سڵتان شیخادی حازر الحەموجیە الحەموەکانە الحەموجیە ئەوش بەرچی وێ هەندێت بێژن چەنگ و دەستوری شیخادیە ئیرۆ ئانڤان قەول و بەیتات دەی لە شرۆڤەکردن و پێبڕێڤەچین و بۆ ما بەیان و ئاژێدایی ڕۆلێ شیخادی ناوی ئێزدیاتیدا دکارێ خێرێ ئەف چینە هەموو لێک ڕکۆباندن و لێک ڕاستکردن و ڕێخستنا پەیدا کرید ناوە ئێزدیاتیەدا دەستوری شیخادی ئەو شیخادی ئینقاد کرد لوی سەردەمیژی ئەش دەستی عەباسیا و وان کوێت هاتن و ڕێگری لە ئێزدیاتیت گرتن چەنگ و لوی سەردەمی گەلک دژمنێت ئێزیا زابوون بەترژوی دەمیجی بەلێ پاشیخادی ئێزدی وەکی گوتی گەهاندنە قۆناغا مانێ ئەش هەندابوونێ و نەمانێ دەرباسکردن سپاس خۆش تەرازی بە پیرێم دخوازم دگوتنێ دژی سەربەشکەرەما خۆ دەرێت زێدە بکی یعنی li gorî ku me fêm kirî dikarê xêrêv şîxadî ne bi hukmê xwe fîzîkî em bêjin bi piştevaniyê xwe şervanê xwe an jî bi hukmê êzdiya an jî wekî gotî deselatariyekê hatiye wisa ew reform di êzdiyatiyê de çêkiriye li gorî cenabê te çêtir zanet karî çend nebêjî ew jî li gorî ku çawa te kerem kirî li gorî ku sir û keremetê ku Xwedê gihandine bi wan sir û keremeta êzdiyê wê demê ev reforma çêkirine newsa ye pîrê min بەڵێ وەسەنە ئەکیدا کەمبین و بەحسێ کەرامەتی شیخادی بکەین ماشەڵڵا بەلکی بڕۆژە سڕ و کەرەماوی ئەم نەقارین خرێ زەلال بکەین و سفەتا ژێ بدەین چەند کەسانێت دلێوان کو ڕاستە شیخادی گران بوویژی شیخادی وەسە عەسکر هاتن و چۆنە بەردەستی شیخادی و هەمووە خۆ هاوێتی و سەردەستێوی تای و هەمووتێ بوون شیخادی بابلمرازە شەنگ و عەلمێ مەدبێشتنجێ دەردەگلێت بووە مالا شیخادی قەز بکەن زووە دەرد و دەرمال با شیخادیت بووە ئەنجێ دەردەگلێت هەستا بە شیخادی بکەن قەستە دەرد و دەرمال با شیخادیت خۆستە شیخادی بابلمرازە هەتانەوە بێ سەعاتێژی کەسان گەلەکوێت هەین یعنی کە دەردەکی لێ هەبتن و دەرمان نەبت خۆپاوێتە شیخادیش عینەتەکە ساوی شیخادی لێت بتە دەرمان شیخادی بەهرە و ژێ چلجۆیکانی کەرەما شیخادی هەتان و کەسەک نەهاتیە عاردێ خودەیە شیخادی بکەرەمتر لەوما مدبێژین شیخادی شێخ العامە و وەکەرەم بێ بەرێ خوبدەینێ وەسفەتی توی گەلەک ژێتێ نەڤەدان بەلێ پاڤێجا بابەتێ وە ئیرۆکە وەگو گەلک پسیارمەوێتین بەگو بلانی هەما کورتی بت ئەکەر بابەتێک تلێ تێرێ ناکەت کو ئەمەدحا شیخادی بکەی شیخادی بابلمرازە خدمت قبول برێم مەگوت ئەو جی پێ بە سەرزێدەکردنێک بوو لێبوورنێت خوازم ئەم دەباسی پرساخوایە دنێ بن پیرێ من وەکە جەنابێ te jî dizane û dibihîze di derbarê navê Şerfedîn de jî gelek şîrove hene tu çawa rastî û wateya kesatî Şerfedîn de êzdiyatiyê de reva dikî شەرفەدین دکارێ خێرێ ئێزدیاتیەدا بەحث لێ تێتەکردم ڕاستی لێ مەخابنی و جارەکەری ژەم دەبێژی مەخابنی وەژی ئەکەر ئێزدیا هەمووە ئێزدیاتیەدا ناسنامە دینی شەهدا دینیە بەلکو شەهدا دینی خۆزانی بانە احتیمالە محتاجی بێ پرسیارێژی نەبانە گەلۆ ئەف شەهدا دینیش بەرچی هاتیە دانانە بتنێدا ئێزدیاتیە پێ بناستن و ئەو کێvey گرێدایە و کیبووی vey گرێدایە سەردەبێ هاتنە شیخادی دکارێ خێرێ و مەحفەلا شیخادی و مەلیک شێخسن
gelek tişt hatine danan. Wî serdemî jî şehda dînî ve hatiye girêdan, ev şehda dînî ya em bijnê şehda ya berfirahiyê. Me du şehadê dînî wêteyn. Êk ya tengaviyê û êk ya berfirahiyê. Şehda berfirahiyê divêt însan şehda dînê xwe bide, navê Xwedê serê serane, divê şehda dînê min êk Allah, êk navê Xwedê ya. û dê pêdayê dê şêxê xwe bêjê, merebiyê xwe bêjê, dê dînê xwe bêjê, dê meferê xwe bêjê, dê mezhebê xwe bêjê, evan hemû de tenasîn. Vê derê de tê şerfedîn dînê me ya. Wextê em behsê wî dikeyn ku bêjîn şerfedîn dînê me ya, demê ev şehda dînî hatiye gotin, şerfedînê dikarê xêrê yê şingarê, belkî hêngî hejnad bo ser dinyayê. Çengu şerfedînê şingarê, navê wî dikarê xêrê Mihemed Hesena, kurê Şêx Hesena, Şêx Hesen, pisî Şîxadiyê dû ye. Ava berî wê hindê bû em wextê dibêjin şerfedîn ku navekeş navê Xwedê êd serekî. Çengu me hey qewlî de dibêjitin çarşemb û rojeka emîn e û ezîz tawsî melekê minî nav şirîn e, belê navê Melik Şerfedîn bû me bûye dîn e. Wê îthbatê diketin. Dê çîl du'a hêvarî de dibêjitin ya Melik Şêxsin tu me binivîsî ser pişka sunetê, ya Melik Şerfedîn tu me bixûnî ser kilîla qudretê. Wextê behsê Melik Şerfedîn dikin, em ev Melik Şerfedîn ku navekeş navê Xwedê Teala ew ji yer navê Êziye, navê Tawsî Melek e, bo me hatiye li gel hatina Şîxadî û ev şirove pêdaye Êzdîtiyê de şehda dînî de dîn e. Mixabin wextê min gotî sê cara jî mixabin îro xelkê me vê nizanitin. Wextê behsê şerfedîn tên dibêjin qayî behsê şerfedînê şingarê ya. Na, behsê şerfedînê şingarê naket. Eger behsê şerfedînê şingarê kiriba, Şêxê Hesen babî bû nedgo şerfedîn dînê min e, belê mixabinî ve careke dî jê ez dibêjim şerfedînê şingarê jî wî jî ciwamêrî digo şerfedîn dînê min e. Boçî navê şerfedîn kefte ser wî, firmanek rabû Êzidiya bi rastî wextê Mongol û ew hatîn got divêt ê hikûmî li Êzidiya bike serêxol wan bide. Wî wextî li çiyayê şingarê jî ciwamêrî şerfedîn mîr bû û mergeha mîr şerfedîn em navê wî bû. Ve cahengî wî rabû, ew wî got ez serê me bid, ne Êzidiya bid, navê wî ji Mihemed Hesen qulpadê kirine şerfedîn, got serêxol rêya şerfedîn da. Berxatira vê hindê ev nav wê lê hatiye kirin, Êzdîyatiyê de şerfedîn mîr e. Yanî û dînê me ye û yê li şingarê ew mîr e, ew mîrgeha wî ye. Bes Êzdîyatiyê de şerfedîn dîneke çû bi renevêtin nayete guhartin ku navekeş nav heraf navê serekî Xwedê Teala. Hürmet kabul birêm spas dikim hêvî dikim temaşevan guhdarê me jî ji van nirxandinên pîrê min sûd bigirin. Ev jî êz gotinê elmî ne û zanayê elimdar e û li vê derkê tişt gelek zelal hatine şîrovekirin û em hêvî dikin êdî van pirsgirêkên wekî me getî ew şîlûkirina olê ne bi destê herkes, ne bi herkes nirane bejber xwe ve olê li goriya xwe nemeşîne. Wekî pîrêm kerem kirî sedûhedê me hene û ev sedûhedê me jî niha pîrêm kerem kir û di vê nixtê re pîrêm destûra te û hevalê me be mamosteyan be ev mesela şerfedînê duyê ku li Şengalê wekî çawa te kerem kirî di nav bêjim Kurdê me li Dêrsimê li dora Xarpûtê, li dora Meletiyê em bêjin wê ne dora Qasê wê derê de navê şerfedîn wê wextê ku bû fermandar hek ji serwerekî Êzdîyatiyê wekî çawa pîrêm gotî ew şerfedînê yê ku pîrêm gotî ew şerfedînê lavê Pîr Hesen Şêx Hesen e. Destê te maçû dikim birêm te destûr da min spas dikim. Ez derbasî pirsa xwe yê din bibim. Ya pirsa min din jî ev e pîrêm bê di dîrokê de êzîdî bi kîjan zehmetî ji xwe te hinek bas kirin astengiya rêbirû wane yani ji kerema xwe karibî çend tiştê jî peyvest dirêj bike. Êzdîyatî astengê dîrokî de du serdema astengî wa çêbûyî yê ku gelek bi zehmet êk jê wa derbas bûyî serdema here kevnar em diqarîn bêjîn demê Êzidî li gor gotinê û gor mîtholojiya Êzidiya bû me de diyarkirin û ew jê derê ku pê heyîn dibêjin demekî Êzidî çil malê bi tinê mabûn. Çil mal mabûn li wî serdemî jî badkirnewan got em miteheyîrîne. Navê wan miteheyîr bû
شەوێ جێ خۆتێلان دەرباز بوونە جێکی دی و ڕۆژێت بە شارتی بووش بەر لوی سەردەمی و هەمەجیاوی سەردەمی و نەتێگەهشتناوی سەردەمی کەسانی کەسێک دیت بە کە قاری بە احتیمالە کوشت بە و هەما دجلکە دوی بربانە و هەر ئاوایەکیژی کدو قبول نەتکردن لوی دەمیژی سەردەمێ نەبوو خەد نەسر بوو ڕاستی وەختێ هەنگی فەرمانژ ڕاکرین بێجا تقریبا نەبوو خەد نەسر ئەس باور دکەم 1126 ساڵە بەری زاینیەیە ئەکەرەم وێژی لەسەرێ حسێب بکەین گەل وان 2026 دەبنە 3152 ساڵ بەری 3152 ساڵە ئاستەنگێت خرابێت مەزێنێت ڕوومایینت ئێزدیاتێدا ئەو بوو ئێزدیل جێکی نەت سترین ئەژبەرک و گۆ ئام تنێ خودێن ناسین و ئەم کەسێکی قبول ناکەین و سەر ئێکانیا خودێمان و گرێدایی خۆزایی و سروشتیا خودێ تەعالا بوون ئەکەران بین وێ بەرامبەری ئاستەنگێت کوێت نهۆ بکەینش بلی فەرمانە فەرمان جێکی وەختێ ڕات بت بەس جێکی دی ئازادی و تەنایی ژیواهەی بەلکی هندەکەی زێن مەهاژێنینە ئیرۆ ئاستەنگەکە مقابلی وێ بەلکو نەل دەرەجاوێ کێمتر بەسپانێزیکی قارم بژمەتە پێنجیش سەدێ وەکی وێ ئەو ئاستەنگا مەل ئۆروپا وهەی تایبەت ئۆروپا ئیرۆ ئێزدیاتی و دوی چرخێنەوەدا و یە پێشکەفتنێدا و هەتانهۆ گەلەکە بزەحمەتە یعنی بەلکی شێخێوان ناشتە نافوان پیرێوان ناشتە نافوان وێل باجێرەکی بەلێ ناشتە نافوان هەند ئاستانگەکە بزەحمەتە نەمجالێوی هەیە نەمجالێوان هەیە ئێکدوو ببینن چارشیرە تالێ بکان نە شێخێوی نە پیرێوی نە مەرەبیێوی نە ئاخرەتاوی مانە ئەڤەژی هەر وەکی وێ ئاستەنگەیە و یاڵویوی دەمیە بزەحمەت چاوە هەنگیت بێمەفەر بوون ئەڤەژیت بتە بێڕێبەری وەختێ بتە بێڕێبەری ئەس دیتەنا من دوی چرخیدا و دوێ پێشکەفتنێدا ئیرۆ ئەکەری شێخ بتەوە کەری پیر بتوە کەی مرید بت ئەکەر شێخ و پیر و مەرەبێتوی و ئاخرەتاوی سەرگوها لێ نەکەن و سەرڤە دەچن هەروەکی وێ ئاستەنگەیە ئاڵوی دەمەی چێبووی وەکی دیژی هندێک دەبرێت ئێزدیان هۆ تەناو تەسەلن و کارێ خۆ بڕێوەت بن چەنگ و عەلمێمەت بێژتن ژێنێت ئەو ئێکە دیە دەبێژتن شعلمێ قەولێ نادر باسکرد بێشت هەکە شتەنێتن چارە ڕوونێش گۆدارە پاشا ژووی منێکارە بەلێ ئیرۆ شوان تێت و ناکەن وەختی جوان بێت سەرگوها لێ کردوو بکەن پرسیارە بکەن ڕیا ئێزدیاتیە بزانێن و پشتگۆ تاوێژن ئەو ژیوەکی وێ ئاستەنگیە خدمت قبول برێم خۆشت رازی بە ئەوێ دکم وەکێ مەگوتی ئەv بەرنامە و دەنگێتە بچە وان کەسێن و خزمەتا خۆ دە سستیتیە دکن و ئەو ژی دکاربن بە ئەرکا خۆ ڕابن و وی کارێ خۆیت خزمەتێ دە دەبێ سستیتیە دە ئالیکاریە ئێزدیاتیە و تەنگاسیە دە بکن دەرباس ببە پەسەمنە دن پیرێ من ترکاری بکورتاسی بێژی ئێزدیتیش بۆ جەنابێتە چییە یعنی قۆلە ناسنامەیە ئەنجی هەردوو هەبڕەیە ڕاستی ئێزدیاتی هەر تشتە یا ئێکێ حەقیقەتە و یا دوێ عەبادەتە یا سێ تەریقەتە ئەڤە ئەرکانی سەرەکیلێت ئێزدیاتیەدا بەلێ وەختی تو بێی بەحسێ ناسنامێ بکەی و ئۆلێ بکەی ئەڤنە هەردووژی دکەونە تەریقەتی ئەڤنە هەردووژی ئێکنژ تەریقەتی ڕاستی ناسنامە ماگۆ شەهدادی نییە کەفتە عەبادەتێ کەفتە تەریقەتێ تەریقەت بێی شەهدادینی چێ نابێت و عیبادەت ژی ئەو شەهدادینی دەمێتێتە گوتن ئینسانی سەرێ خۆدانێتە سەر بالگی بۆ ڕەب عیبادەتێتێتە نەویسین ئێکش فەرزێت سەرەکیەژی بۆ ئێزدیاتیەدا گشتی لازمە سێ فەرز هەبن ئی شێخ بتی پیر بتی مرید بت فەرزێ تویژی فەرزا ئێکێ ئەوە شادادینی هەبتن و دوعا سەبێ و دوعا هێواری لێ بۆ ئۆلدارە جدایە بەلێ بۆ حسەیبدارە بترە بۆ ڕۆحانیە هێش بترە هەی بەسکاوە بانگۆ گشتی مەسئلە ئۆلێ ئۆل ڕێ تەریقەتە یعنی یا چوو بۆ ڕەنەبێت ناوێوەی گرێدایە گەلوێ وەختی تو بیژی ئۆل ئانکو ڕێ ئانکو تەریقەت ئەوە ناسنامە و ئۆل و تەریقە ژیت ئێزدیاتی دەردیارن خدمت قبول برێم ساعت خۆش بەلێ تەبەشەبانە گودارن هێژا پرسەکە من مایە ئەزێوێژی پیرێ خەبووکم ئێدی دۆرامز قەدە ئەمێ پشتی وێ بەرسەبا وێ پرسە ئەمێ دەرباسی ناوبەرێکێ ببن ئەمێ سلااو و کەلام و ڕاخنە و پێشنیاریە وەژی
یک بینن سر اکرانه و به پیری ما بپرسن آنجا گداری کرن پیری من لگوری فکرات تا وقتی تبری نهاجی بار باستن تبود یعنی ده شرط این ایروین ده چه گرینگتره جبو پاراستنا یکیتیا جباکا ازدیان والله سريع حموي براستي اتفاق وباوري وتبعية چونگوش ادب ديني بمدى ديار كرنا دبشت عقل تانجي زيرينا سريع هر كسي دانينا بلي ايقين باوري ايمان باوري وايقينا انسان باوري وايقين هبت او گرنگا دي تبعية ملتي كتن بجا وقت باوري نبتلو هر كسك بخود تشتكي بيجت اجبيك يجي كوك ناگرتن شرط خری یه گرنگت ازدیاتیه دا خودم بیرو باور بتن برای ازدیاتیه اگر باوریاوی هبت ده بتا تبعیش تبعی اتفاق پیدا بت و اتفاقی جی ده خود ایدته ایشالله خدمت قبول به ایشالله قاطع خوده بله تماش من گداره اینجا از نها رجیا ما هیوی دکم او سلا پیام رخنین و کرم که برد سر اکرانی داکو هم کاربن بخوینن و بگین پیری خواه بگین تماشان گداریم خواه از لاتینی بخوینن محواله ما مستی ما حقوق ناسی ما جیوه کم گوتیل گوری رضا و بین هاتبن ایوان برسبا آنیوان پرسا بگین پیری من زینا موروف تامارو و ایواره و بخیر سران سرچاوان هر وسا نادر دوخاتی ادبیجم 1927 ایوارا بخیر برای نیجا سرستا چاوا خبرکاری جا مصطفی دوران سرکفتن جبو مرتبه که سپاس احمد میرزا ایوپولو ایوار باش سر چاوا که فاروق احمدی سرکفتن جبو مرتبه دیسا باجت مالبات مجدین 5802 سرکتن جبوی و تماشاوانی و خود خدمت و قبول بکن یا تجیکه که من سپاس کم هر وسا خانم بلاس ترکی از باید کم بلاس ترکی 5705 سلام و روز هیوی دکم و شانه که بکیر هاتی به تماشاوانی و سوده جی ور بگرن امجی به بیدنه ساعت خوش و اوسا اوسکه جمرک 42 سرکتن و شانا و پیروز به سرسر چاوا که مثلا سلما که مثلا محمد ایوار باش سرکتن ادخوازم بو متبا ساعت خوش حوسا سرحات تمر بله سلام و رز سرکفتن جبوه با متبا ساعت خوش دیسا که من نادر دوخاتی 1927 دست خوش پیر خلات بو وان شروع کرنا که من عبدالله پولاد دماوا خوش و سرکفتن یا متبدا من از بارم پرسیم جمره هاتبون آن داخوازه که جمعه پیری مرا بلاتینی هاتبون اوون ایک مامسته ما پنا هاتبون خدمت آواجی قبول به بلکه تماشان گداره ما ایکو به تیپ لاتینی تنه هاتنه برنامه ایکو تیپ عربی تیپ آرامی زانن بلاجی اوجی کرم بکن ایرو برنامه داناسینا ازدیاتیه لسر پرس و برسوین بنگاه ازدیاتیه نه و امت خدمت دنه اون کی جان به زمانی کلام بکن فرمو اکران یاوه مامسته فرماس قریبوت مساعده بکی ادی امه برنامه بدن و که خواه مامسته ما نویسکار ما هدستوان ما رزدار که مساکار کرم که بده کرم دوباره عبارة مدیا چارپل بینر توی تماشاوان توی دست خوش با وی برنامه دست خوش جیل پیرمه هجات کن پیرمه طریقته دست بی که از بازم بیجم
پیرێ مە هەم علەمدارە و هەمژی نویسکارە و بەکۆلەرە وارێ ئێزدیاتیەدا مە ناو ئێزدیاداوێتین علەمدارن و نویسکار مەجدایەتین لێ پیر ئەوان هەردوو کات گەهینتە یەک ئەوەژی کەسێت وەک پیریت ناو جڤاکامەدا ڕاستیژی گەلە گەلەت کێمن و هەم علەمدارە علمێ ئێزدیاتێت زانێت و هەمژی وەکۆلەرە و نویسکارە و کتێبێتوی هەنە ji destûrawa ez ê pirsa xwayekê bikim pîrê min ez ê ji pirsa dumahiyê dest pê bikim ku ew pirsêt bû min hatîne nivîsîn felsefeya hebûna êzdîyatiyê ji kengî dest pê kiriye yan ji ku dest pê kiriye em kengî em bêjîn felsefa hebûna êzdîyatiyê ji vî demî yan ji vî zemanî dest pê kiriye yanî dîtnate çi ye سنورک هەیە کو vê evê felsefeyê dest pê kirbet her naskirina Xwedê û zanîna êzdiyan ji bûna Xwedê û heta ku roja îro kerem ke belê destê te jî xweş şersavî silamet bî mamosta felsefa êzidiyatiyê walgel hebûna êzidiyatiyê peyda bûye êzidiyatî demê peydabûna êzidiyatî û êzidiyatî yê girêdayê Xwedayî چنگو êzidî ezdayî îlahî xaliqî nûranî Xwedayî êzidî milletê Xwedê nev Xwedê vedgirê dayne ji wê hindê jî ji roja koka dinyayê peyda bûyî êzidî bûyne û felsefawan gel peyda bûye cidabûnek nedaye nîveka wan û Xwedê heta vê saeta îro em têda her girêdana wan û felsefa wan hebûna xwezayî û êkaniya Xwedê ve têde girêdan Yanî em karin bêjin her ji destpêka ya bûna dinyayê felsefa êzdiyatiyê dest pê kiriye dest pê kiriye belê ya pîrêm te berî nihojî bersiva mamosta Kemal da te got her tiştê êzdiyan girêdayî Xwedê û suruştî ye hemû tiştên me jî vêgavê girêdayî suruştî ne cejnên me helkeftên me bêjîn giraniya êzdiyatiyê suruştî de çend e yan jî dikefte kê derda him wek felsefa wek bûn wek wicûd êzidiyatî yê girêdayê ronayî ye heke ronayî nebit felsefa wicûdê nîne wextê ronayî hebit felsefa wicûdê wayî felsefa wicûdê felsefa hebûna êzidiyatiyê girêdayê ronahiya Xwedê ye her tiştê suruştî girêdayî wê ronayî neş wê ronayî bit peyda nabit lewma êzidî girêdayî Xwedê û ronahiya Xwedê de nûrê ve tê negirêda xizmet qebûl pîrê min pirsa min e duê ez ê derbas bim êzdiyatî li dû têkisên olî çend ya kevne qewl û beyt sebeqa yan giştî edebiyata ola êzidiyan wekû mînak yanî me qewl yan sebeqa têkist giştiyên ola êziyanî hene ku diyar bikin êzdiyatî çend ya kevne êzidiyatî gelek kevnara me gelek aliye edebiyata ve gelek tiştê te li ser heyîn vê hindê dene diyar kirin lê mixabin me tiştekî wisa nîne ku meselen çawan bêjîn kitêbek hat bite damezrandin û berbela bibin nav êzidiyata ku bibînin ekem bên berê xwe bideyînê ji qewlê Qedî Bilban demê li Mûsilê û wextê biriyenek şarezayekî û gotê hindek şîreta lê bike berê zemanê berê newekînەوە bû lazim e kesanek çobacê edebê û marîfetê û bi xwe hindek zanîn hilgirdbane ji ber bo perwerda civakî Vêcewî şîretkarî gote ya Qedî Bilban bêje elif Qedî Bilban gote elif navê mîr e got nebêje Qedî Bilban î piçûkê segîr e got ji berî adem pêxember 500 salî berî hingî ez vê herfê bûm xebîr e tu birê nav qewle beyanê det adem pêxemberê ihtimala wek texmînen 15000 sal wê temam bû 18000 ya ta 15000 salî ew beyanê det berî 500 sala ew hebû wê herfê xebîr bû hekem bên berê xwe bideyînê demê Mûsa الگلیه ماری و مار هاتیه پیشیاوی و پسیارک جه کری و گوتی تول که در عیش بید که در خوی که در وقت خوی گوهر پسیاره را بخوب کرد شو پسیاره را بخوب کرد القلب هندجی پسیاره کدی کرد که عمر رب العالمین چند رب العالمین را بو کرا مجو بردا گلیا پاشینه که جی روح جی بردا جانی و گوتی هر را عبده کی من
زبدەکی من خلمەتکارەکە و لالشێ هەرە بێژێ عمرێتە چەندە داتوبزانی بجاوە جبرائیل گوتی گۆ داتوبزانی پاشینەکەی جارەکەدی بەحسەی ڕەب العالەمین نەکەی کو هەر ئەوە و نەخوارنە و نەخەوە و هەر ئەوە و هەر ئەوە بجاهنگی موسى هاتە لالشێ دیت خلمەتکارێک وێ لالشێ ئەوە تەژبەر مەسەلا دیرۆکێ گۆدا بۆتە کەوناریاوێ دیارکەم چاوێوی زاهدی وی سادلێلوی وەختی وی خلمەتکاری پێکە باکرێ موسى وەرە گوتە چاوەوێری وێ ئاخرنێ بێژی بۆ خودێ تەعالا چاوە تو نەکریە مش گۆ باوەڕ کەس کرمە مش گۆ چاتو نەکریە باران گۆ باوەڕ کەس کرمە باران و بەرادای نامە خوار گوتێ ئەزێ عمرێ خۆ بۆتە بێژێم گۆستێ ڕەکەمە هەیە قودرەتیە گۆ 3000 ساڵی جارێکێ دەردکەویە گۆ 3000 جاری الڤیجی گۆ مدیتیە بجامە حەسێب کرد یعنی بابڕاستی مەسەلا عەلامێ و ڕێگلامێ بەسبا کەسانێنەوە شارەزانە هەکە لێ بدەن دێزانن کو مەلیۆنێ ساڵا دەردکەون هەکەرم بین بەرێ خۆ بدەینە مەوسوعاژی موسوعة نوبلوس بيش عمري عردي 6 مليارة هطا 16 مليارة أنجي موسوعة بريطاني دي بيجتش نها هطا 16 بلي با أفجي ديار كتش 8 مليونة بترا كو أو سبقا ويقوتي ولا لشي خلمة تذكر هند كبناريا إيزيدياتي واهي پیرێن بە خەلمەت قبول ئەو قەولێ ئافراندنا کنیا دەوێت چەندێ دیار دەکات دەبێتە بەڵگەک بۆ کەڤناتیە یا بێژین ئۆلا ئێزیان إيفيني عردي خدي وما عندنا شو برانا فيت أبا أساسا بۆت قەولیدا دیار کردیاف چەندە لا بيجي أبا جدا أباش قولي موسى ديت أو قولي أفراندني بتني كو خديك شاوا كنيات آوا كريا بس با مثلا ديروكي وكبناري قالك كبنارا شان قديسة أو قولت بيجتن درب رنگا خملي صوربوس فيبو صفري درب رنگا قجبو برينا عرض هبو نعزمان هبو نعجبو كافر شيمه بكرة خوش بو ما كي زاند بي وقتی چنده مایا چند هزار سالا مایا هتا كم مليون مایا هتا خود تعالى پاشي اوي در خول برنا گرتيو فقيا و فقجيو وشنو هيفنجي پیدا كريا و افكنيات بي آوا كريا لي ام نلقى الهندينان بيجين تاريخا يعني ميجوكا يا وكيشان بيجين يا القلم داي هندت كد بس با الجور ديتني ودلائله وجور قوتنا ادبيات إيزيدياتية كوكو كدنياي شنگی دا پیدا کری و خود عرض خود میاندیا بس اوه همویا بری میجوی و بری نویسینی و بری دیروکیا خلمات قبول پیره من بسیارا من دی اولا ایزیادی دا جه و گرنگیا یا تاوسی ملک و سلطان ایزی و شیخانی او سبقا گواهی دمت بجت تاوسی ملک و سلطان ایزی و شیخانی کن هون چو معنی جگنکن او زو مرازه حاصل دکن اوش آلیه سفیبا ایکن بس جهوانی تایبت نو ملک تاوسی ملک جارنا ام حساب دکن ایک جه 7 ملیاکتا و تمام دمدا ام بیجن سروری ملیاکتا یا تو چاوا جهوید بینی تایبت و سروری ملیاکتا یانجید گلک سبقا و قولادا ام بینین کو تاوسی ملک هر خودی بخویا دیدناتا بۆ چیا پیرێ براستی پرسیارەکە گرنگە و پرسیارێت گرنگژی هەرێکێژی واتا و ڕامانێت خۆیت هەین و هەرێکی زەلالکردناخۆوە هەی ئەو پرسیار بەری نۆژیاتە کرنگ و دەوری شیخادی و ڕۆلێوی لێ نەبێ ئایدۆلۆجیێ ئەڤەژی تێدە دیارکردن من ئیشارەژی پێدا مگۆش قەولێ ئاساسێت بێژن مالێ بەلسێ بەحرانە دوو العەردە ئێک العزمانە بناوێ خودێ لێت گەریانە هەردوێ العەردە یەکم ناوێ سڵتانی زیدێ سۆرە و یەکم ناوێ سڵتان شیخادیە و العزمانەژی بناوێ تاوسی مەلەکە کەم زبرینە قەولێ مەرسومە جەبێر دەبێش پادشا بۆ خودەیە پادشا بۆ خالقە نوراویدا 14 طبقە ناولوێ نورێدانا تاوسی مەلەکە ئەوە سەرەوەرێ هەڕەم مەلەکە تاوس هەر ناوێ خودەیە ئەختێ تو دبێژی خدا یعنی خالق بەس ناوێوی تاوسە نورە ئەو نورەیە او وقت بيجد نورا هرب ملكا وين نور وادا هرب ملكا هرب ملياكا دم نورا طاوسي بريفشن طاوس نافاكي خديها ما الجلويش داوي هي بمدة ديار كرن بس بعربي تتاقوتن بت هندك جي زمان عربي باش زانن وهندك جي نباش بس بعد بيش أصحاب الفهم من ملوك الزمان كلنا أخوة في الوحد الرحمن الله محبة في كل زمان طاوسي ملك اسم الله الثاني
هزار و ایک ناوید خودیویت هی ناوی خودی سری سرا کسی بی کسا هر خودی ناوی دوی طاوسا ناوی سی ایزیاش قولی هزار و ایک ناو دی بیجت سلطان ایزیب خو پادشایا هزار و ایک ناو الخدانا ناوی مظهر خدایا الهيرا دي بيجتن بمال دعاء فجريش دا ديار كرن دي بيجتن شيخادي شيخ الكافي أول والألفي لو حط المحفوظ نابي خدي أبنا هر ستين كو كرما خدي وداي وسرة أو سرنا أو نورنا إيكي سروا داي كي طاوس نابي خدي إيزي هر شوي سريو وهر شيخادي جي شوي كرمي وأبا إيكل بي إيكيا لإدهاتنا عردا كو إيزي صور وهاتي عردا وشيخادي بشكل درويشة وهاتي عردا وهاتي لالشي لتقول جيوان ما أوجدنا ديار كرن دول عردائك العزمانة دمي السردمي دستيكا كنياتي وآفاكرنا كنياتي وبيدابونا إنسانا سروي عردي الجور بيرو باورت إزدياتي جي حمو بيراني بويا جريداي طاوسي ملك بو باشي سرا إزي صور وهاتي جريداي مريدا بويا مريد حمود جريداي وينو مريداتي وبيدابي دمي دكاري خير شيخادي جاتي شيخاتي وبيدا كري وشيخ وبير ومريجي حموش إيكو كينا بتوكا كي مخرات جاينيك فرقو جداي دافدانينا حموي كدو تمام كان جرينجيا وانجي أو إيرو شيخ وبير ومريد الجريداي هرسي سرانا حمو بتوكا كتنا ناسين كو إيزدي خد ناسين أويا يعني بيري من ساعات خوش كلمات قبولت آلية بيجين آلية فلسفي ده درسة بيجين هرسي يكن هرسي كنت إزدياتي دا والجوربيرو باورا هرسي كن بشكا كلمات قبول بيري من ده ستات خوش بين بيري من بحثا تشينيت إزديان بكين ديروكا وان بو كنجي زفرت و او تشينين كو شيخادي دكاري خيري بو مدانين ين بريوي ما بيراني هبو او تشينا يانجي إزدياتي بخودا هر بيرانيا و داسنيجي كو اكش نافد إزديايا ام نكارن وكو تشين حساب بكن كو او تشينيت بري شيخادي دينان ديناتا بو سرويتشيو ديروكاوان زفرتا كنجي إزدياتيا كفنار سردمي بيراني حمود قدني روش باريسي يعني شمساني بون شمساني ملاتي روجي هذا حمو بوي هندي بدقري دايبون سردمي نوح بيخمبر أوجي تقريبا ب 7200 سالة بري زايني بو ونزيكي أمتقالين بيجين 7000 قصور سالة الويسر دمي سفينة بريسر آذي وشنيرو ميا باركري وشوية سريتشي شنغاري وسريتشي البني سفينة دا نقبو هنجي نوحي باكرا رب العالمين ودعاوه في الرجاء جيكرن هنجي ويقو وقت يقوتيها سن الكلوبة وقودا سني يعني السني دا او ناوا گريدا وكراب ناوا كب إزديا وهاتدا بجنه داسني دسناي براستي فلاجي او ناول سر إزدياتي سروي دمي شوريا وانجي او ناول سر إزديا ثبت كرو او إزدياتي ماتا گريدان لنخر ملاتاجي قوتيا داسني حتا دكاري خيري وقت شيخادي جهاتي هر قلن داسني اسنا بجمتا هر داسني بون مزدسيني بون نافي ديد قلني عباسيا نافي كريجي بلقيت قلني وان قبول نتكركو إيزدي مثلا خدي نازبن اجبر بين دي ابنامنا فيد كرن بس با كونامي درست إزدياتي أزداي إلهي خالقي نوراني ملتي خدي ملتي روناي شمس باريسي بو بجا وقت شيخادي هاتي دكاري خيري شيخادي دكاري خيري تشينت إزديا ريخستن كرن بيراني همو قوابا شمسانية وبونا بيراني قديم وهندك شوين شمسانية جي هربونا شمساني أو جي هر بيراني بون تشيني دي جي وتينين أو خوشي وقتهاتي قو أسقاطاني ما وقاطاني جي خدان الماليت نناسيني كنت مصطلعت أطلست كرنار دا وآداني جي آداني وشمساني وقاطاني بيراني هر چارچير ويدانين ومريجي حمود بارفكرين كو مريد توانن لد نافاوان چينا داجيش بيرنكا او شيخو بيرجي وليكدو
زغڕاندین هەر ئێک شێخەیەکیە و ئێدی پیرێ ئێدیە و شێخ و پیرژی بووینە ئەبناوەکی کردنە مرید هەموو مریدت خوددانێ خۆنا لێ هەندێک شوان حەد و سەدا ئێتکوونهۆ ئەم تێدا بێژین جدای چینانە چین سەردەستێکی خادی وێت هاتینە دانان دکارێ خێرێشی خادیە دوێ لێ حەد و سەدێت هەندێک جوان حەد و سەدا پشتیشی خادی سەردەستێ دکارێ خێرێ شێخی حەسەن وێت هاتینە دانان ئەوژی جدابوو ناخوات نابەراوان ساعت خۆش پیرێمێن خلمەت قبول پیرێم هەر بۆ زێدەکردن فەقیر و مەرەبی ئەوجی کار بژین دوو چینێت لاوەکینە نەت سەرەکینەت ئێزدیاتیەدا یان نانە حسابکردن فەقیر چینا مریدانە گەل مریدا تێنە حەسێبکردن فەقیر مریدن چوو بۆ ڕەنەوێت مەرەبی ئانی شێخە ئانی پیرە چوو بۆ ڕەنەوێت یعنی چی شەمسانی بێت ئی ئادانی بێت ئی قاتانی بێت ئی پیرانی بێت هەر چار چینە مەرەبیاتی وایی و چینا مریداژی مەرەبیاتی وایی مەرەبیاتی تێتە ناسکردن کو شیرەتکارێ مالێ مڕەبیێوانە بۆ ئالیێ شیرەتە وەسیەتە لێل هێرە ئەم قارین جارە گەلک پرسێنمە زەڤرنە سەرپرسێت بەرێ و پرسابەرین هۆژی کردی مامۆستایی هەکەرمە مەرەبی بەردەوام هەبا و ئەم لێ پرسی باینە باوەڕ بکە ئەم بێ زانیاریت ئێزدیاتیەش نەتبووین دێ زانیاریت مەزافتر بانە و دێ بەتر بۆ مەینابانە واجبێ مەرەبی چییە ئیرۆ مە مریدەتەین ئەس پیرێ هەندەکامە و مەرەبی هەندەکامە بەس لێ ئەس مەرەبیێوی بم ڕاستە بۆ پیرانیێژی حەقوی سەرمنهەی بەس تایبەت بۆ مەرەبیاتی مەرەبی یعنی مڕەبیە بۆ شیرەتێت دینیە و شیرەتێت ئۆلیە و شیرەتێت ڕێ و تەریقەتێنە مەرەبی چینا شێخا و پیرایە چوو فەرق و جدایی نینە دەست خۆش پیرێمێن ئەم دەربازی پرسیارەکە دیبن پیرێ من ناوێ ڕاستین ناوێ ڕاستە قینە ئێکۆلا ئێزدیان چییە؟ ئێزدینە ئێزدی و ئێزدیاتی و چاوان بێژین و ناوێ ئێزیەنە هەر سێژی بناوێ خودێ بەدگرێداینە خودێ سەرێ سەرای بێشریکەی بێ هەواڵە وەختی ئەم بێژین ئێزی کو ئاو نورا سۆر نورا خودێ ئێزیە سۆرە ئام گرێدای وێ نورینە ئەوە ناوێ ئێزیە دێ ئێزدی کینە ئێزدی ئەوە ئەمین ئاب ئەمول جواتەکێدا بژە ئەم تڕونشتینە ئان هەکا من مەحفەلەکێدا ئاژێ ئەم دەبێژین سەرڤێ کەنیاتی ئەو کەسێ ئیرۆ بێژ ئەزی ئێزدی ماوە ئێزدیاتی ئێزدیاتی چی دشتە ئێزدیاتی ڕێو ڕسمێن پیرۆزێن ئاینینە دابوونەریتێن حرف و عادەتێن عادات و تەقالیدن توافە جەژن و هەلکەفتێن بیر و باورێن سماتن شیلانن ئەمە ئێزدیاتیە بێجا ئێزدی و ئێزدیاتی هەمووت گرێدای ئێزینە ئێزی ئەو نورەیە نورشناوەکی خودەیە ئەمە ناوێ ڕاستەقینە ئێزدیاتی ئێزدی ملەتێ نورا خودێنە هەرێ پیرێ من ببۆرە ئەنی ناوێ ئۆلامە ئێزدیاتیە بەڵێ ئێزدیاتیە هەندێک ناوی دیژی تێنە گۆدن بۆ نمونان بژن ئۆلا تاوسی مەلەکە مۆسات بژن نەبیجا ئەکەرم بین بەرێ خۆبدەینێ ئەوە ئەتێت بۆ مەتێتە دیارکردن ماما ببووچی وەگۆ دوعاەدا بۆ مەتێتە دیارکردن دەبێژتن تاوسی مەلەک ئیمانەت ئێزدیاتیدا یعنی ئیمان ئەوژی سڕە هەرە پیرۆزە گرێدای خودێ تەعالە دەمە عەزیزێ بەردلەیەکی عەمرێ خودێ بکە دەبێشتێ ئیمانە جیبت معنای خودێش بیر نەکەی خودێ دابوو خودێ بر دەئیت پێرە ئێزی باوریامەیە ئاتقات باوریە یعنی باوریاتە ئێزیە تا ئێزی وێ تا خودێ وێ خودێش بیر نەکەی پێرا دئێ مەثەلەن مەلەک العادی ئۆلا شیخادی ئۆلامەیە ڕێە بوومە دەستور وادانای ئەوە وی شکلی تێنەدانا وجا ئەم نەقارین وانژێ جداکەین ئەکەرتەگۆ تاوسی مەلەک دەبێژی ئیمانەمەیە کەتەگۆ ئێزی ئەوە باوریامەیە کەتەگۆ شیخادی ئەو ئۆلامەیە ئێزدیاتیشی بە خرێت گەینتەیەک بێژنێ ئێزدی بەڵێ بارم کارەبا پیرێمە هاتە بڕین مامۆستا موسافریایە پیرێمەش ئەکرانێ دەرکەت تێخواکردن و پیرێمە هاتە دەرخستن ئەمزان کەنگی بێ بۆ پرس بەرسبێ تەکەی سپاس کرد مامۆستا جان
ام قرن دوی ناویره جمامسته فرمز خیلی با وقناسی مرپرسن دخوازه کتاب پرسه کتاب تایباتی هبه بنوسین الکلک آخه و وقت چی وکی ما گوتی نگلک مایه امی دورش پیریخه وی پرسه جی بکن بلا دوی ناویره اگر پیری ما اشپاش که ما مسته سکر بلا اکرانی مده او سلاب و پیامی هاتی بلکه امت کاربن وانه که اوا پیری ما هات کرم کسا ببورا نزانم قدبو بله پیریم باور عادیه مدبیجن نومانش بگو کارا باور نه اروپایا کارا خودشی بود کارا هرجی یعنی باور که نش کاره ببو هنجی تلفونت براتین واقعدت بود اویا شکش خودره مال خودی اوا کو دنگه تا نقد گیجه گله کسا و همجی سپاسدارم کو معه خدمتا بر دلیوان کریه کرم که ما مساسا کر بردوام کرم دارج ما واسه دست خوش پیره من پیر بسیار اما بری دو ماهیه ام بحثا شهده دینی بکین اب شهده دینی کنگی هاتیا دانانا بجین و دانه کیا یعنی او قولوان کو نویسی کیا و چند گرنگا ایزیدی اوه شهده دینی خو بدن بری کو بنون شهده دینی ما پیشیش دا گو ناسنامه خدانیا و دباوریه êzdîtiyê دا حلال کرنا جسد انسانیا هکر هاتو امرو فروارد خود تعالی چنگو دوتش گلک نزیکی انسانانا ایک جه خودیا بگریدای هر کسکیا و چی دلی دا حمول با خودیا عیانا و دپیرا مرن نزیکی خدانیا ایک خودی دپیرا مرن وجا شهده دینی و هات یداناج تلفن نه پیری ما با خبر راستی جی بلکه دوری پیری ما هنه کست خوازن برنامه جی نس و سا لگوری دلیوانه بلکه دلیوان جی و سا خوازه از بجم او جی نشانه وی شهده دینی ببورن شهده دینی و هاتیا داناجی اجبر مرنه شهده دینی تنگاوی مواعید بجتن خودی که هر او و هر او نخوارن و نخوا شهده و ایمان من ناوی دبور روا او بوچی هات یگونه بو تنگاوی انسان کفتت فراکا مرنه دا و نقارت حموی بریز بکا دیوی بیجد بزن سردمی محفله شیخادی ملیشی سندکاری خیری و شیشمس وقتی اول هبرو نشتینو اف ریو رسمن پیروس هاتین دانان اوا و هاتی دانان کی بویا مفره شیشموی بویا مفر ملیشی سنوی بیا مشهور شیخادی و بویا سلطان دکاری خیری شهده دینی دا طاوسی ملکوی بویا ایمان شرف دین و بویا دین ابنا همو جویت هاتی نگوتن که ناسنامه که تو وان وی گریدایی بوچی اوه تدانان دا انسان هکر عمر خوده کرد او ناوید هر روح وارا او سر سنگی خو اب زمان خو تینتن کلی بنا مفر او جیبو ایکانیا خوده که امنت به بحرین امبلت خودینا الدنیای و آخره دیجی اجبر به هنده فرا هر کسک بزاند المات قبول بير من بير او شهادة ديني ما يتهين عندك الولاد شيخ وعندك الجهدي جدائية كيا تو جدائية بوشت زفريني وكي چي جدائي وكي چي يعني بون منا او شهادة دينية كو تود بيجي يا كو از بيجم يا كو ماموسا بيجن جدائية كيا يعني شهادة ديني ما بيجن او ازين كوجدر في ولاتن يعني برينول تركيا ابونا يعني جيل ارمنستان يعني المانيا هر جهه جدبن شهاده دينوان قلياما هندك جهورينتن يعني توان جهوري راستا القل دريج بنا دمي اكرم بين بري خدين بيجينا ول سردمي شيخادي 1000 سال تمام نبو بلكي ول نحصص سالام دي بيجي هذا نحصص سالا دا هكرچو پرتوکا دا ننویسی بنو و نینا پاروکرنو خلقك نبینتنو و لجنه دینی یا سرفراز السر نسکنتن اپا اكيد قل دريجبونا دمي والقل بيش كفتنا زماني وقهورنيت بيفا دي قهوريجي كرني وكي ديجي قالك جاراجي الفرمانة تشتق نمايا يزيد فشارتي من ماين او كسان جوامير بإيمان بريا خديش وليوان عبادات اهل خدي بو بشهاده دينينا تلان
وەکی زانی ناخۆ معریفەت ناخۆ ئەو تژوێت گەهاندی نایکوێت نویسین بەس ئیرۆ ئەبدیتە نامت عالی ئەدەبیاتادا کو بنگەها ئێزدیاتیە یا سەرەکی جێ ئەدەبی و علمی هەموو لالیشا نورانیە ئەو جێ خاص و بابچاکێت بەیە ئیرۆ چیش لالشێ دەرکەوت ئەویە سەرەکیە گرێدانە شەهدا دینی یا شنگارێ وڵاتێژی هەموو وەکیەکە و هەکەر گوتنە لەهجێ و زمانیژی نەوەکیەک بن بەس ڕامان واتایە توێ ئێکن بجاکە جدابوونەك لە ئەوروپادا هەبتجی ئەو جدابوونەکە نابەرە چاوان بێژین یا بێ پسیاریە چەندگۆکەر پسیار کردبتن هەموو سەردەستێ بنگەهەیە سەرەکی کوولالشە نورانی ئەو جێ ئەساسیە دەست خۆش پیرێمێر بسیارە منیا دوماهیکێ ڕۆلێ مدیایە گۆری جەنابێتە ڕۆلێ مەدیایی و تۆرێن جڤاکی گشتی ینی سۆشەل میدیا ڕۆلێکی چاوات گێرت بۆ ئێزدیاتیە ئەرێنیە یان نەرێنی دیتناتە چاوە وڵاهی ئەبەژی پرسیارەکە گرنگە بڕاستی ئیرۆ سۆسیال میدیا و ئەف پێشکەفتنا نهۆ هەنجی بێژی گەلەکە گرنگە دیتنا من تشتێکی هەری پیرۆزەژی بەس بۆ مرۆڤێ زانا نە بۆ مرۆڤێ نەزان هەکەرەمبی بەرێ خۆبدەینێ ئەو تشتێت ڤەشارتی و مابانە ڤەشارتی و نەکەبانە سەر ئەکرانە و سەر فێسبووکە و پەیجا و تڕیا سوشیال میدیایەدا نەهات بانە خوار و نەهات بانە پارڤەکردن گەلک دێب زەحمەت بە بەلکو جارێکی مامۆستا زێرژی احتیمالاوژی گودارامە بکەتوێ ئەڵمانیا ئەم پرتۆکە کێڤەبین ژ پیرۆزێت ئێزدیا بۆ ئەم 8 ساڵە مژولی وێ پرتۆکێ بین دوو جارە ئەش وڵاتی چۆمە شنگاری و سەرا پەیڤەکێ گەلۆ ئەف پەیف یا دروستە ئەنێ دروستە وی سەردەمی چۆمەنی خدرێ بەرکات ڕەحما خودێ لێ بێت و دوعاچی بێت بۆ هەموو ئێزدیا و گۆداراژی و جێی بەهەشت بێت ئەو عالەمێ مێ سەرەکی و ئێزدیاتیەدا سەرا ئێک پەیوێز دوو جارە چۆم هەتامدیت و ئەس هاتمەڤە ئەکەر ئەف تەکنەلۆجیا و پێشکەفتن هەبا چێت بت ڕۆژێ مەقاری باز دوو جارە لەگەڵ پاخەوەم و دێ بۆ سەرڕاست کردبا هەند پێشکەفتن یا مهمە ئەف تەکنەلۆجیا و سۆشیال میدیا هەنجی بێژی بۆ کەسانێ زانا بۆ نمونام قاری نهۆ بێژین کەسانێن وەکی نهۆ نویسکار مامۆستا کەماڵ تۆڵان کەسانێکی ئەکادمی دەها بەرهەمووی چێکرین سەرکەونە شۆپێن ئێزدیاتیە و هەمووی ئێخستینە سەرڤیس سۆشیال میدیایە ئەوە ڕێخۆشکردنەکە بۆ کەسانی فێری دابوونەریتێت خۆ بێت ئێمەژوا خۆ بێت دیرۆکا خۆ بێت گەلەکەم مهمە ئەکەر ئەم بین بەرێ خۆ بدەینێ گەلەکی دی وەکینەوە مەثەلەن بنگەیە لالە چێت بە 6 هەفتی پەرتۆکێ چێکرین ئێتوەکینەوە جوامێری مامۆستا داوت مرات کەسانێکی مێژووی نزیکی 64 پەرتۆکاوێ چێکری کەسانێت وەکی مامۆستا کۆڤان نزیکی 6 پەرتۆکاوێ چێکری ئەبڕاستی گەلک مامۆستامەوێت هەین و پەرتۆکوێ چێکریم نقای ناوێت خراپبێژین دەستخۆشی لوانکەین بەزە vێریا سۆشیال میدیایە پێشکەفتنە ئێزدیاتی گەلێکی بەرفراترە و ماسترە و چێترە و دەستێمەژێل گەلوان کەسا و کەسانێ بتر قارن خزمەتێ بکەن و بتر قارن شرۆڤا بدەنێ و بتر قارن دەنە ناسیم بۆ خەڵکی ئەوە گەلک پێشکەفتنەکە گەلەکە مهمە ئەلمێمەژی ئاگوتی بەلکی بەری 900 ساڵە سەردەمێ شێفەخر واگوتی گۆدێ شەرقێڤە ئینم باە و دێهنگێمە چەندی چیایە ئەف دنیا دێ بتە پامبووەکی نوژەنایە ئەلوی وەختیشی بەعسکەتن وەکینەوە چاواک و ئەم هزراخۆ شرۆڤا خۆ زەلالکردنا خۆ دەینە ناسی و تشتێکی وەکینەوە وان بەسا و وان ئەعلاما و وان تێلەفۆنا و وان شاشایە کوچاوە شەرقی برێنە مۆڕە یەخویایە وش مۆڕە برنە مەشرقی یەخویایە ئیرۆ ڕۆژ هەموو تشت دوێ ڕێدا تێتە بەردەستێ خوندەوانە دیتەنامە تشتێکی باشە گەلەکی پیرۆزە بەس بۆ مرۆڤێت خودێ عاقڵدایە و عاقڵش هەموو تشتی پیرۆزترە نەبوو مرۆڤێت نەزان دەستێتت خۆش بن مام پیر گەلک سپاس بۆ وان شرۆڤێتێن پربەها ئەو ناوێت کوتەی نانژی ئەم سلاوە بۆوان دەچینێن دەسێوان خۆش بن و هەر کەسێکی پەیڤەکێ خزمەتە بێ ئۆلا ڕەسەن و ڕەسەنەتە ئۆلا ئێزدیان بکات ئەم دەسەویت گوێشین سپاساویت بکەین گەلک سپاس بۆ تەژی کووت و خەمخۆرەکی vê olameya pîrozî malata ava bovan şirovakirinên cihê xwe. Mamza Kemal êdî peyvî خدمت قبول ببریم ساعت خوش به ما یا تماشاوان گذارم مجی خوش به
و یا وان ناوێک و پیرێمە بەڕێزکردنە و ئێنە بەڕێز نەکردنە تەڤژی سەرکەتنە وان دخوازن ئەم ژی هێویدارن divê xizmetê de wekî pîrême gotî em hên zêdetir berhev dibên û em divê rêya rast de hên zêdetir bi hev re kar bikin û van be tiştê ku xelqê digote êzdîyatî veşartiye êzdîyatî nizanim çi ye em tevî li gorî elm û qewl û zanîna de elimdarê me tevî zelal em dîsa careke dinê bi xêra teknîkê be bi xêra nivîsandinê be bi xêra gotinê be em van tişta bi nirx hajê hebin bi rûmet hajê hebin û wanê ka em ji bo ola xwe û danasîna milletê xwe û cînarê xwe ji bo netawa xwe ji bo hemû çanda û kultura xwe em dikaribin di xizmetê de bi kar bînin û ew derfetê me hene berê ku ez derbasî bava Mamosta Feremez Xelîbû bibim ez ser daxwaza pîrê xwe dibêjim spas gelek spas ji bo nirxandinê te elmê te zanîna te ez ê hêvî û hêvî dikim ku camerê mîna te xepîrê min elemdar bin şêx bin pîr bin oldar kîjan însanê rewşenbîr û zanibe û di rê xwe de bibîne bila kerem ke weke pîrê me singa xwe veke û em jî tê re li virê di rêya vê çarpel medyayê de hege di rêya medyayekê din de em jî di xizmeta wan de ne ku em dikaribin vê rêya rast bi her kesî bine rastkirin û ji her kesî zêdetir jî ji piçûkê xwe re ji nifşê xwe nû re barê xwe nehêlin. Bêje Mamosta Feremez Xelîbû te gotinek hebe û pirsek hebe berî ku em derbasî pirsê temaşevanê guhdara bibin car dinê axaftiniya te yeke ku kerem ke te gotinek hebe ji pîrê me re an temaşevan guhdarê me re tu jî kerem ke bira. ساعات خۆشکە کێ کەمال مەمنونشتا و مەمنونش پیرژی و کەی سەقڕژی براسî وە gelek zenginî da programî li hinek li cê min te dît weka têbînîn hene meselan pîr kerem kir got bixêr hatî pîr got şîxadî di do wî behsa do kir şîxadî yekî şîxadî doa li gor ez zanim şîxadî ê di şîxadiyê bin misafir û şîxadiyê kurê sexir wî behsa şîxadiyê ye ê pêşî kir dice ew şîxadiyê pêşî qezê wî û navek ji navê xwediya yan jî şîxadî bû hat û jî weka ez bawer kim qewcê wilo debad wî bê şîxadî şêx çêkir navê xwe şêrî lê kir dar û bera secûzet pê kir yani qezî pê şîxadiyê navê pêşî şîxadî qezî pê xwediya yan na ji ber gotina şîxadî bixwe ez wextê tefsîr dikim şêxadî yani karê xwe bidê gotin gotina şê cema êzdîyê me Iraq yani cem Kurdê Iraqê şê yani karê şê xwe dê yani karê xwe bidê yani karê xwe bixulqînî cema jî êzdî em bêjin xwedê kesî xwedê nexulqandiye xwedê bixwe xwe xulqandiye ev yek ya didoa pîr kerem kir got Feremez destûr bidem bila yek be ji bo pîrê me nikare binivîsîne bila cem xwe bersivete bide dûr de derbasiya din صاحبي gelek memnûn صاحبي Mamosta Feremez durist e ew xwe her tişt şirovê de têta têgihiştin û zelalkirin me got şîxadî şiklê rengê derwêşa wê hatî şîxadî xwe kerema ew jî kerema Xwedê Teala ya suraviya şawan bijîn tawus naveke ji navê Xwedê qewet wede êzî êzî qewet wede şîxadî be şîxadî şiklê derwêşa wê hatiye lalişa nûranî şiklê derwêşa wê hatî سر و keremawî bêşik sir û kerema Xwedê Teala bû heta noyekê ji wî keremtir nehatiya erde ye eva yek wan bêjîn bes ve te got şîxadî her ew şîxadiyê şêx misafir e û şîxadiyê dî jî şîxadiyê duê jî kurê birayê wî ye belê yani pîr te kerem kir te got di şîxadî de yan dî bibûn sê دونا êkê ê duê êkê wê duê ew êk jê bite birazî wî dî belê erê pîr te kerem kir got te got ji wextê got xwedê xuliyaqeta însan çêkir hingî êzdîyatî hat naskirin lêgelo êzdîyatî kê ev diyanet yani ev ol kê çêkir biliyaqeta çêkir yani tawusê melek çêkir yani nav êzdîyatî de nebî weka ba diyanetê din hene ya nebî Nuh nebî bû nav êzdîyê de yan na
ئێزدیاتی گەلەکە کەڤدارە و دەستپێکاوێژی ماگۆ ئەف ملەت بۆچی هەتانهۆ ملەتێمان نەگرێدای پێخەمبەرابیە گرێدای ناوێ خودێ و نورا خودێ چۆنگو خودێوێ خۆڵەقاندی ئێزدیاتی واچێکری نەکەسەکی دی لێ ئەو تشتێک و مەشێزدیاتی دافام کردی گەلک پێخەمبەر شنافی زدیاوێت ڕابوونوێت بووینە پێخەمبەر ملەتێکی کوونەل سەرڕێ هەندە کەسێ نەسەرێ ڕێک وادایە بەروان وژبەرێن دێدوینێ ئەوێت کەفتینەت پێخەبەراویدا لەو مای بیە پێخەمبەر بووان ئەم قارین ینی گەلک ئاژیژێ بێژین نەبینۆ ئێسفنێ بوو ئیپیر بوو کوڕێ پیرکەمک بوو بەس وەختی بووە پێخەمبەر بەرچی بووە پێخەمبەر ئەوی سەفینە ڕاکرد و برە سەر ئاوێ و نێرومێ تێکرێن و خەلکی احتراف پێکرد پێخەبەراوی داگەهشنەوێندێ لەو ما بژنێ پێخەمبەر نەحەبووەم نابژینەتە گەلک پێخەمبەرش نافیزگار ڕابووینە نەبووی زیاتی ڕابووینە خەلکت خەبەراواندا وێ کوێ پێش وێت پێ گەهشتینە ینی ئارمانجەکێ بەس ئێزدیاتیە گرێدای ناوێ خودەیە ئێزدیاتی نەیەگرێدای چوو پێخەمبەرایە پێخەمبەر هەمووژی کتێبێت خۆیت هاین منهجی خۆی های ئەو ڤەمایە ویە بۆ ملەتێل پێمایی ئێزدی ملەتێ خودێنە خودێ هەریساغا تاوس ناوێ خودەیە هەریساغا نەمحتاجی چوو کتێبا و نوویسیناینەکوان بێژین هەکەراڤە ڕۆژەکێ نەما ئەمدال پێوێ بچین نا ئەو یێ ئەمل پێچین و ئەم سەرناوێوی ئەوە دنیای بکارتینت هەردەمی ساغا و ئەو ڕێبازاویە ئەم پرێڕێڤەچین ئەم نۆژی ملەتێ سر و کەرەمین ئەم بێژی چیش لە خودێ بێت خێر و شەش دەرگێ خودێتێن ئینسانێ خێر دلێویدا بێت العەردا خێر دگاتێ ئینسانێ شەر دلێویدا بێت عەردا شەر دگاتێ هەمووش با خودەیە ملەتێ خودەینە گرێدای خودەینە ساعت خۆش پیر ئەڤڕێ ڕسمە ئێزیاتیە گۆڕ ئێزیاتی پێ تێمەشاندن برایەکی هاتناوێ ئێزیدیە ڕێوڕسمێ ئێزدیاتی ئێتوەکی چی فەرزێت حەقیقەتێ و یەک تەریقەتێت عەبادەتێ سەردەمێ شیخادی دکاری خێرێ ئەو نەهادە ڕێخستن وجودە شیخادی و وجودە وان خاس و بابچاکە ئیرۆ ئێکی ئێزدی نینە گەری شێخ بتی پیر بتی مریل بت هەکەر خودانێوی نەبت ئەو خودانێوی توێ مەحفەلێ دایڕونشتی بە دەما ئەف ڕێوڕسم هاتینە دانان سەر ئەساس و بنیاتێ وان خاسایەتە دانا ساعت خۆش پیر حەدوسەد ددۆنە گۆر علمی ئەز تێگەیشتم حەدوسەد ددۆنە حەدوسەد ئێ خودێ نهاتە کەرم کرد تەقەوژی گوت قەولێ قەرە فرقاژ دەباست بێ وەختی خودیا قەتا کەم چی بوو خودێ حەدوسەد دانی حەدوسەدی دن هات دانین وەختی شیخالیدا کاری بخیر وجه شیخادیە بنویسێ فر حەدوسەد دانین و شیخەسەژی حەدوسەد دانین گەلونا ئێزیاتی الگۆر وان حەدوسەدا ئێ تالی حەدوسەد ئێ کەونێنە ئەوێ خودێنە باشخەنە لە حەدوسەدێ ئێزیاتیە شیخادی بن مسافر دانین ینی شیخەسەم دانین نا شیخادی بن مسافر الگۆر زانینە ئەما وەکت تشتێ ماژێفام کردی شیخادی شێخ مسافر حەدوسەد دانە ناینە شیخادی شێخ سەخەر دانابوون شیخادی شێخ بەرکات ئەوی حەدوسەدوێت داناین ئەف حەدوسەد نەوێت هاتینە دانان یەت کۆم بێژین چاوە شەمسانی و ئادانی و قاتانی و پیرانی و بەلێ شرۆڤەکارێ ڕێایی زیاتی شیخادی شێخ مسافر بوو دەمێ هاتی هاتە ناوێ ڕێایی زیاتی گۆ ئەڤە ملەتێ خودەیە بە ملەتێ ڕۆنایەیە بەس ئەو یان بێژین هەندێک حەدوسەدێ دیاتینە دانان ئەو نە حەدوسەدن هەندە قانون بۆی زیات هاتینە دانان سەردەستی شێخی حەسەن مامۆستا فەرەمەس خەیبە بە دەستورەتە بەبرێم شخوا ئەمێ پرسێ ماژکری ji bo pîr me amade kirine wekî komariya em ê pirsê civakî bêne ji bernameyeke din re careke nime bîn me bîrê xwe mamosta heta em bernamê dayne pirsa me jê zaniyem lê bêjîn ya me nezaniyem jî baş kerem ke mamosta feremes xweş pîr derbas bê da iştegalî me êzî de em bêjin heftê di adam hatine tişt dibêjî قولت بيجتن نعم بيجين قصيدة عبد الرحمن بيجتن أنا خلقت آدم 72 آدم قبل هذا آدم صارت دقة في رضائي أف قصيدة بعربية عبد الرحمن وقلت عبد الرحمن جي خداني من براستي أو جي ما من شباب عبد الرحمن هردو بريد إيكن أف قصيدة وقتيات يا قلت بيجتن من هافتي دو آدم شكرن بزب في آدم دمايز ليس كريم إيك آدم بۆ هەندێوێ هاتیە چێکردن و ژێوێ بە هەفتی دوێ قبول کردی بەس هەفتی دو ئادەمێ چێکردین ئەویدی زۆریەت و بەشێریەت ژێپەیدا نەکردە خۆشی بەحسا مەرەبیا کرد
مديت مربي مريد جهانا بيه مثلا خاتونا فخرة مربي بايك الجماعة خلاتا نابي الجماعة جوالات شيخة ايه خاتونا فخرة او بيجي او مريد ومربي خاتونا فخرة يعني شيخي خاتونا فخرة فطو الدنوي تبيجي شيء عليه درسته تزاني ماموستا وقت ام بيجين هو مربي طيبك عربية طيبك عربية مربي يعني مربي وكي كان بيجين معلم مربي بس بكردي بزمان ما اتبتا ماموستا وانا êzdîyatiyê دا هوستايا قول المدى بيجت هوستا احتراما بو نافجواكي و اف دمي امنوتي دا كز نابشتي هوستا بيجني مام هوستا هي جيفت كتبتا ماموستا هكا مربي وماموستا ومعلم ايكن فيجا البوشي مريتي دا هينا عبد بيجين وقتي تو برسا مربيوان كي كو كبناوي خاص وبابچاكا كي اني شيخة اني بيرا بس مجيوريوي امريدا بلكي السردمكي مجيوريوي نمايا شكاودانت فرمانا شقرو قيامتا جينوسايد كرنا ايكوي رابوي كو كسانكي اولدار بيا عالمي ديني بيا زانا بيا شارزا بيا بارهلگر بيا خمخور بيا الويدا بيجي واقوتيني هماتو بمربيوانو تو خلمتا خاصات كيو او خلما جيبوتا حلالا كتب شي فرزاوان جيلگري بس باتو دي شيلت كاريوان بي او اللي بيا خدان وبيا مربيوانو هطانو نابا êzdîyatiyê دا رێگرتن نینە و کەسانێک ئێک بشتەیەکی ئەوە نەکارێتەیە کەسانی زانابت ڕێسلێتێتەگرتن و کەسانێ بقارتن مەرەبیاتی بکەتن و خلمەتا خاسا بکەتن باوەڕ بکە ئەو گەلەکە دروستە جێ خۆدایە مانا ئەو ژی ئالێکتێکی بە چێترە شەکەر ئی شێخ ئی پیر بتن و چوش ئالیە دینی نەزانتن و مەرەبی هەندێک مالا بتن و چوو پرساژ بووان بەرسەوێ نەدەتن ناوەڵا ئەو مریدە گەلێکی ژێ چێترە چەنگۆ ئەو مریدەژی خۆ نادەدەب کەسێکی بەر خلمەتا خودانێ خۆی سەکنیت êzdîyatiyêدا فەرق و جوداتی نینە شێخ بت پیر بت مرید بت ئەبنە هەر سێژیت بنە مەرەبی درستن ساعت خوش في فرصات تالي نا يعني تتشتي قوت مديت يعني جمرة از نزات شلو بيشم تقول موسى هاتبو لالش الجم جهوا دبيجن موسى بيرا شاگرتيوي طالبيوي بيرا بو وشاگرتي موسى او كشتيا دقاليكي دبشارتيا قالوا وقتين بيجن موسى وبحثاي بكن بيجن هاتيا لالش ابجمرة حتى بكده خطرة شو خطری سرنینا هکر خودان راستیا بیجد راستی جنایت فشارتن راستیا خودی بس با اف گوتنا ام ایرود بیجین جو بری موزانن و جواجی یعنی السردب خو اوزانی و جواد دیروک اجدا و گوتی ام دیندارت êzdîyayna گلک خاطر جوا بوان کریل سردمکی کفنار او وزانن بس مسئله فشارتنی و مسئله وان اواجی هند كونا كرنا وهند أفش ميجاجي هكا جواجي زاني بالكدري وشارتيا نهوي نابو دري نو تشوفونا سرجيوي جيك برا أفا كربونو بخو كربانا حاجة كمظن بس باور بكنا أوش زاني جواميرا تني عمال قور أدبيات تتديار كرن بس أم نزاني جيوي بالضبط كدرا أم نزاني جيوي كدرا أكر نو جوازاني باشك مثلا قود با أفا وجيكي êzdîyada احتمال اوان بتر گوت با هما پارێزن بلا نافۆدا بە چێترەش جێکی دی ئەو تشتێ شۆلێ کەرەمێ گودارێ نەکە هەر کەسێک خۆل بەرکەرەما خودێ نەقارت وەکی گوتی چاوان بێژین تەشقەلەکێ بکات ئەنکێ ماسێکێ بکەتن ناگاتە هەدەفێ خۆ چەنگو یا خودێ عسکری دێ ئەو بتن دیتناما وەختێ ڤەشارتین جبرائیل و عەزرائیل وێت ڤەشارتین چەنگوما قەولێ موسا هەی بەعەسکەتن 105 ساڵە عەمر کردبوو وەختێ هاتنە پێشێ و گوتێ عەمرێتە خلاص و تەگوت بوو 105 ساڵی بدەمن گۆپا کولفەتێ منی هورا و گۆزێ چم پرسیارە مالکەم و دێ زەڤڕم ڕابوو بازدا و لالێدی هاتنە پێشێ هەیوی و ڕەجاژێ کردن ڕابوو 5 ساڵی دیدانێ جارادی هاتنە پێشیاوی ئەوان خۆڤە شارت بڕەخابیدا چۆ ئەوان گەلدە نەکرد پێشیاوی ڕابووتر بە کۆلان و تەڤڕ و بێلێ زێری دانانە وێدەرێ هەتاو هات گاشتەوان پاڵپێشیاوی بوو ئەمرو فروارێت خودێ تەعالایە بجهانگی گوتێەوە قەوەت بێت گۆ سەرچاوا گوتش کۆڤە تێات کۆڤە چییە گۆ خودێ زەهێر بەچم گۆ کاوەرە مە پسیارە گواشتایی گۆ چییە گۆ خودێ ما ناسەکوێ هەی هەکەمە هەڤالەکوێ هەی گۆوەکی تەیە هەنجی تەیە بەژناتەیە قیاساتەیە مە گۆڕەکوا بۆ ڕاکۆلەیەش نهاتیە هەکەر تو جەربینی
مالات آوا وطماي بردانا دلي طورو بيلجي حمو زير بول برشافتي قوان طورو بيلادي دانا ما قوعد بد بلا بوتبت او چو خوته دا دريش كر قوية درستا قو پا دبدبه خوگو هنگي روحاويستان جبراهيم طورو بيلي تويش دانا نسر سينگي و سر راست كر بس خودي زانتو او جوامر ركال كدري وشارتيا افيادي حمو قدنادي قوتنت جواكي جدانا بله خدمت قبول بریم برسام یا داوی یا تالی اما یا داوی ببوره فهم از وقت منه ما ببوره يعني برسا تالی برسام یا تالی از هذا فرصات من في رعاتك بلكي برسام يا تلي مجبورين طبعا ايجو تماشات كن ايجو شاردين مجبورين بان تشتا جوار روني بكجبر هذا فماني ارمان جما اوا شي بالخاص دكاري بخير تشيجي زاني يجبر الجور تنها كرم كر قول سبقا قول دبيجي الصيرك هيا قدرتيها حتى نحر نوت هزار سال جاكي درتيا اللي بيد الستريك لنجي من نوت هزار جاري ديتيا منجي اف سبقا قول ولو حسكريا يعني ولو عمري كون ايجو وير رحي ديتيا عبادات كريا جيرا 8 مليار وصد مليون صالا شيب القاسم قالوا او موسى هاتبو موسى هاتيا او ديتيا الشياكي دا قالوا تشعل سر شيب القاسم شيب القاسم جي شاكاكي خديا الشنغاري مزاريوية يوجي خدا دي برازة عبادتك كير صبيت ايفاريا وسلنجا كي سكني بو خدي تعالى نو جي مرازة چي كساني مرازك دليدا بالشنغاري بشتا بري مرازة حاصل بد ايكش حاصل تركيا جي السرخات جي هيا الوي جباغو كي جاني قند كايب شو شي الوي دي جي بلي لا لشان وراني جيوي هي جيوي والشنغاري جيوي هي والقلق الدفرا جيوي هي وبلكو المهدري جي هي مهدرا بوزا جيوي هي بلي او جيكش خاص وباچاكيت ازيديا وخداني مرازا ساعات خوش بير قلق ممنوع ساعات خوش مجبور ان كجي كمال اب نها جامير قويدا يتكن هاتنا زانب كابي زياتي تشيا مجبور اجرا دست بكن حتى تشقلي تالي حتى بله خوش ما مصطفى مسخري ما قلت يعني ما برنسيبي ما او اما وكي قلتي برسي جباكي برسي اولي جدا بكن ما كرم دستورة تبا تجاه اماده بوي الى سعادات خوش وكي تكلم كريم انا چند دقاجي سر وقت را درواز کرن اگر نج وقت بنا ما بیشتر حتی نکی صبحی پیری ما شکش خدا را کل ویدر که با و دوی برنامه دو علمی باره و علمی ازدیاتیه شکر کانیه يعني او برنامج که بجا دستورا تاو پیری مبا بلکی چند پرسه میوه داویه جاد ما مستا ساکرتا کار بیش کرا ما خواه بخوینی لبا من اکرانی من گلک پچوکه ولا لا ما مساز دخونم سر چاون بهجت مالبات مجنتلي بجد برسك من جبيري من بيرخلات الياس هيا فرزن حقيقته وصا مربي جركا دناف بينو وصفة ويتشيا قالك جواني ما في برسيدكن ويار كي اي و غوراوا ويتشيا از بنا گاشتم براسي يار كي اي و غوراوا ويتشيا من بيوا غوراوا فهم نكر بيرمد بيج فرز الحقيقة وصا مربي جركا دناف بين وصفاوي تشيا يعني قالك جواني ما بيجوز كان وصفاوي ما مساساكر غورب اركاوي يعني اركا غورب يعني اركا وان تشيا اركا فرز الحقيقة دي زيادية دا تشيا ازباري مش بيري من درسوا في برسيدابو بري ساكر ما قلت هذا حمو ما قلت درجاي جدا سپاسیا برای بجا جید کن اشخاص اوپر سکر تایبتی بود ساعتای خوش درجای برسوای هاتیا داین کرم که برسک کرم داری ماموسا میر مرخاد به سرکفتن با محموان بوتجی ماموسا محمد دور قیامت بیشت ایوار باش سلاوریز بوتجی ماموسا محمد دورتان بیشت که کمال برنامه تا پر دولمند به مالداری تماشا دکم سرکفتن جترا و جگلی من ازدی دخوازم بو متوقع که سپاس کن تماشاوان بداره بلاس ترکی ماموسا بلاد بیجت گلک سپاس خودی جی خدمت آوا راضی با پیویسیا جواکاما به برنامه وسا هنه سپاس بو پسه جنابه تجی تدابونه ما کرنا خدمت آوا جی قبول با یونس اوزمند بیجت سلاو و حرمت من جبوا دست پیرخلات ماج دکم
دیسا به صحت خوش ماموستا فرمز غریبو سلام سرچاوان هنه پرسیدی ماموستا یان بله سپاسیا تماشاوان گوداره متکن و ام موساته گیشتن کو کسی که بزمانه که خریب جی برج مرا بنفسینه راستی منات او جی بکیفا خانه لی وکی جامعه وکی خوشکا وکی تماشاوان گوداره گوداری کر و ام در خدمت دنه برنامه داناسینا ازدیاتیه این چارپل مدیه ده دریا و مدیا تکنیکی ده ام سپاسیا همه ریببره چارپل مدیه دکن و بسیاری وان دکن که اف خدمت دسته ما ام کارمن و خدمت جملت خورا و پرسکری که خوبین سر زمان لبا من پیره من مامسته من هجا هر دو مامسته من بامجی گوتنه من نمانه اگر پیره من گوتنه داوی البات مابن تدخوازی گوتنه که دو اب سر وزیده بکی و دور امه ایدی دیری برنامه بگرن والله مامۆستا دەستێوە هەموات خۆش ئێتا و هەردوو مامۆستای دیژی و هەرسا سلامەت بێن و دەستخۆشیل چارپەل میدیاش دکەین و سەرکەفتی بن و سەرفەراز بن و داخوازیا منە دەمایش ێز بژمە هەڵە بە ئێزدیاتی بن و ئێزدیەتیا خۆی دەرکەبن و ئێزدیاتی گەلەکە گرنگە ئەف ژیە ئەم تێدا ژین سەروی دەمی کێمەوی کورتە و ڕۆح نامرد هەر زڤرتە بەردەستێ خودانی و ئەو ڕۆحە جارەکەی دێتە سەر دنیای بەلێ خۆسکا بۆێ ڕۆحی چاوە پاکی هاتی هۆسا پاکی بزڤرتەوە ئەو دێ گاتە مرازێ هەڵە ئێزدیاتیا خۆ بن و هەر ساوبن و سلامەت بن و دووری بەلا بن ئینشەڵا هندسه جديدة بيريم ساتقاش خدمت قبول وصاب خدمت قبول مامستا حقوق ناسبه فرمز قریبو سپاس که مساکر هلبستان و نویسکار ما بتایبتی هر دو مامسته ما جیهجانه گره که امانه که بتایبتی بخوینین چارپل مدیای تشتی سرسنگی وانهی ام یک بیک سرسنگی وان جراکن بگینه تماشاوان و گهدار و حسکرنی وان جی و از بجم مالاوه تماشاوان و گودارن ما ین هجا جی گله قاوه که حتی وگا و نربون هیویش خوده تاوسی ملک همه خاص و بابچا که ازدیاتیه دکم اف پرسو برسوین که ما ایرو پیشکش کرن بخیره علم پیره ما بزانی ناوینا که او ببینش بو پیشکستن و پاراستن ازدیاتیه و همو ناسینا پیکاتی کردستان توایی ملت ما این توی ما بکیری ناسینا ما بی و از بجم بمین ناف خیر و خوشیده و ایوارا من خوش ایوار باش ساعت خوش بی